Ki khubor ka Bangladeshi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Hadin belayo olum ya ki jingtip ki batikna halor ka jingyo rung tu kinong Bangladesh India lingba ka jingrap jong wei brio beratip kerteng kum usukur janab Sheikh ki pulit kari buhai ki lapan abshirip banyo kem ya uni brio haringkat ki brio ki ba ula penrung se India lingba ki khaput ka Meghalaya bat Bangladesh ha kani ki jingpan abshirip kem shim la yok kem ya uni brio handai ki la yok kem ya khandai ngot kinong Bangladesh kenthop ar ngot ki badang hapo ka khat pras nem kerta la yok kem ya ki ha bernihat outpost kat ba kidang wan da kawai ka sumo tourist kabadan yo registration number AS01EC 3528 kini ki basya kem kini ki beratip kerteng kemuka kali Sardar lai penrius nem kerta Hirani Dili Mula lai pos nem kerta Unjila Sadar lai pu ars nem kerta Rabia Begum lai penyus nem kerta Panna Kamal Hussein sau pu ars nem kerta Poppy Hasu Mula Arpun Rius nem kerta Sonia Sheikh Arp Saus nem kerta Subha Islam Arpu Pras nem kerta Saja Udin SK Arpun Rius nem kerta Bat Arngut ki weipat ki bahapo Khat Pras nem kerta Na pedang kini ki belasyak kem Prangut ki ki Kynthei Superintendent of Police Kariboy VS Rathor ulaong baka jing toket kerangya chakmat kam hadian ling baka jing trelang baki pulit jok Assam layok ban kem saya usukur janab Sheikh na ki basyak kem ki pulit ki layok korup ya ki kot kisla ki bathok kum ka Aadhaar card pan card bat ki wei pat ki kot kisla ki bathok kila phla baki la Rung Shah Meghalaya ling baka Dawki la register case ki hanong po police station balapan ngat haki kendon ba pher jong ka BNS